I want us to read the word. Bese simvusele bonke egameni laJesu phakathi kwethu. Simshane intando bathandelayo. In the name of Jesus. Simvusele to the apostle. Ifamily yakasilela yonke. Bantwana nebatubu. Siyabavusela, siyabathatha kakhulu. We are happy ngabo bathandelayo. Nabo special intando egameni laJesu yapsela. Thank you, Jesus. Sivusele bathandelayo kunene. Nekukade likhona endlini. Egameni laJesu. Sishane intando bathandelayo. Praise God. Sivusele bazalwane. Ibandla lonke community bomabe bobabe. Bandabasha. Sivusele Sunday school wethu. I-praise and worship team egameni laJesu. Nabo special intando egameni laJesu. Amen. Praise God. Oh, hallelujah. Mvusele nesithanda sami make mphanazi. Egameni laJesu ngizamele ngentanda naye bazalwane. Ngiyacela egameni laJesu. Yes, ngediwa make shabamlo. Nalo ababonge wakhe. Yes, praise the living God. Ngiyabonga ke uNkulunkulu maye bathandelayo. Kulo mshado sabekwa sababantu lesitshelwa ukuthi sithe tokhonta uNkulunkulu lo mshado. Egameni laJesu lokunene phakathi kwami naye unenlo kwaNkulunkulu kunalokubukana kwethu thinelayo. Egameni laJesu so ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu ngaloko ukuthi ngathola umuntu longamhluphi, ngathola umuntu nganikwa in fact nganikwa uNkulunkulu umuntu longamhluphi egameni laJesu. Siyabonga Adam sokuqala ukulikisa kanze all of a sudden bekusolo khamba kahle but nasefika lesimo sothi ke muwe Nkosi wanginika lo muntu lo. Sokuqala manje lo muntu ungazi ukuthi akasamvayo kanti ngasola umvakahle ola lo but nasefika le timo wathandelayo noma ngabe kuthiwa akasanafika akufiki la khona kufuna bese uthi njabothi wawuthi noma ngabe sekuthiwa akusenana kodwa solo mphathini wakho. Amen. Solo mphathini wakho. Siyabonga lokubathandekayo lokho siyakhuluma siyakufaka ebandleni, siyakufaka ama-couples egameni laJesu, siyakufaka ikakhulu kulabo makoti ngoba likhaya lime ngamakoti, lime ngemuntu wesifazane. Siyakufaka nokuthi indvodza iyahlonishwa, iyathotshelwa, indvodza iyathandwa, iyanakekelwa. Indvodza akusiyo nje indvodza bhululu wakho, akusiyo indvodza umfana kantana nje lo lusathi ingomo lekakho, akusiyo nje inzama yakho indvodza, but indvodza is your king. Egameni laJesu iBhayibheli lithi Sara abempinda Abraham athi wena uyinkosi yami egameni laJesu. So ke bafati baseshalom, bafati bonke labakhona labamvako, indvodza iyahlonishwa, indvodza iyathotshelwa. Musa uyikhomelisha indvodza yakho nendvodza kamakhelwane. Cultivate your husband to be the perfect level you desire. Hayi kuyiphinda ngemagama ukuthi indvodza yanwele. Ufuna kusho iglobe la ekhaya kodwa uthi indvodza. Indvodza ngakuphi wena? Ufuna kusho uvusalthamo la ekhaya. Indvodza ngakuphi nje wena? Emadvodza sibili buka ngale kamakhelwane nyalo uthole igodo uyabona igawu lentsameni. Nange emadvodza sibili. No, do not compare your husband with another husband. Just because God has trusted you with that husband. Hallelujah. We have to pay attention to what because I'm not going to go back. Good thing, no lot people na. Hey, what's that? A short story about the issue, my man. Mama na baba kona ngilo ngambile jene by mashona. Lana bakona ngempolo kubese siyafunda kwindambuluko. Ithephensi esikhoxa kuthiwa unalo umlalo umndeni uyakholwa nomdika. Lo babe akasebenzi. Nakasebenzi lo babe lo mama uyasebenza. Nakasebenza lo mama wonke lo msebenzi wala ekhaya. Ubheke ukuthi wendiwe kulo mama avuka geze abantwana ababeleka ikhaftini ababambe ngentanda ayela wo station abagibela ikhulu. Abiza abahlangabele ende konke namthi konke nokho. And as a housewife, kulo mndeni kulo mshado. And ungadinga ukuthi wenda konke ngokuthi yena uhleli ekhaya kanamsebenzi.
ithi lenza ukuthi real story, ithi lenza wahamba wafika khona nalo mshado sonemanyeva because umfati lo nemali indoda ayigcina ingane imboyela ekhaya. Waba nemanyeva lo mshado kwahamba wafika sigaba lakhona lo bantu walimala emoyeni wehla nasebosini bayakhona ku one church bayakhona. Unakunayi kunenza bakuthiwa lo babe wasevele soyonakala ebosini unakala walimala. Nakonakala lithi ke lenjalo le ndoda yase seyiqaletela ukubuka labanye. Ike itshela lo mfana ukuthi yathona ngisakubona ukuthi umsebenzi wami naloba kwabona ekhaya nje you are useless egameni laJesu. So le ndoda lokho kwayilimata because once you underestimate or you undermine your husband, you are destroying the office of authority. I-authority yendoda yaseyiphela nya abahluka naye. Lithi lenja wase uyahamba uphakamisa emehlo. Nawa uphakamisa emehlo wathola nomunye sizohamba ngesikonkolo. Lethi montala umhla bohavana. Lithi lenja lo mfati solo angesiphomoke le ndoda ayithatha ngaleyo ndlela. Lithi wase uyamsola ukuthi ongathoganile lo. Wase uyamthibela ikhastanike kuyenza mbaba ukuthi lo sihamba akuyenza mbaba. Uthi waqala ukuphakamisa emehlo wambona ehla ngesikonkolo sekavana. Wathuka phose wathi agijima ayebandleni ayokufika ukuthi bawazivaniso yaphila. Bakhalisa phansi wasoyakhuluma ukuthi hayi bokuthi njani inzabibu yakamtshelela ukuthi bazana maye ngabahlazo bandle kaseShalom ukuthi sikhanzela kuba belapha sebanike inqakanazana because of inhlitiyo yendlela ikhulu, because of ungathobi kwena maye ngabahlazo emtimbeni waKristu ukuthi sititele tindzaba leto nakuleli bandla laseShalom ushula into emani. Lithi waqhayilanzela umake wayelenza wasothi ayintantshela abafundisi. Mina make sengaba yinto nje ekhaya. Angayi uma ngifisa kule havale lengiletha khona. But ngiye uma sengizama ukubhala sikhala. Kude lesengiko bona lekhaya. Sengiyindoza umara kulesibele. Lithi ke lo mfati wakithoba kwase kuvuka sikwele. Don't wait for i-disaster uzubone ukuthi le ndoda yakho labanye abantu bayivela ukushaka kanjani. Because le bakasasula ngizakala iwani. Wathi nakabona ukuthi yehla bohavale lethe sikhasi. Wamangala ukuthi wathi kunebantu labayivela uyishana ngalo. Wathi agijima yabafundisa afuna ukuthi kuluswe dingo because abesathela yinto leyo vele iphethe nje. And mind you, lo mshado uthi ke lona ngiyayibona ihavale ukuthi yanilungisela umshado wami. Nyalo kuthiwa abahleti bathokodile they are happily married. Kuthiwa lento seyikholisiselele. Uyamkhomba sithombe sabasoni emasuthubuka nje nabo labanye. So kwase sekuba nendo phakathi kwabo ukuthi yathi bathandekayo. Sathane akalisabi likhona. Sathane akasabi dene bandleni. Lokhu khuluma ngobufakazi indzawo letiphume ekhathe bandla letiphume etshwaleni. Umfati lo active ebandleni lo sula titulu umfati lo dikhona. But indoda yakhe ekhaya ayithathe nje. Kodwa ukuthi kaba khona into leni etayithola leyo ndoda kude because already wena lo mthombo udovoza ngemabhutha uyawudovoza. Lokuphuma kokuba imali yadumekile. Lo muntu ukhala ukuthi le ndoda iyangishaya sengafa iyangishaya. Usanibonile ukuthi nje kusayithinzi but liphelile. No. Akusiko ukuthi iyakushaya ukuthi inkinga wena uthunga lo mthombo vele uyakunathi nathi amandla adumekile. Utawunathi incini. Utawuthola umshado lo hlobile because umuntu ongena ngamaphutha la komshado. Utawuthola ugadze ini. Luka chapter 2 verse 41 segameni laJesu. Hallelujah. Praise God. Praise the living God. Hallelujah. Luka 2 sitawuthanda segameni laJesu. Ngiyamthanda bazalwane. Kuye kuvuke nje nangivusela nami isithando sami nengisithanda kakhulu nakangaka. Egameni laJesu. Sifunza incwadi ya Luka chapter 2. Utasithathela make masilela ngenxa yesikhathi. Ngicela to the 46, 41 to 46. Incwadi ya Luka chapter 2
egameni laJesu bese sesiyathandaza. Thank you Jesus. Hallelujah. Ncwadi ngekubhala kwaLuka. Sehlo 2 verse 41. Sihloko sakhona sithi Jesu asengumfana ethempelini. Badali baJesu bebaya eJerusalema minyaka yonke ngemikhosi yePhasika. Kwathi lapho Jesu asaneminyaka le12 budzala, wahamba nabo njengekwesiko lemkhosi. Kuthi sekuphele emalanga emkhosi, bathi baqala bahamba babuyele emakhaya abo. Kodwa umntwana loJesu wasala emuva eJerusalema. Badali bakhe babengathi ngalokho. Babecabanga ukuthi uhambisana nabothanga yakhe. Awu Jesu. Ngakho-ke bathi bade bahamba libanga lelilanga. Emva kwalokho baqala bamfuna bothanga yakhe ngasedilotsheni yabo. Kwathi kube bangamtholi, base bayanhlanzeka bayamfuna eJerusalema. Ngelanga lesithathu bamkhanze ethempelini ahleti netathi temthetho atilalela futhi atibuda nemibuzo. Sibongele egameni laJesu. Liyaphila. Thank you Jesus. Khona namhlanje babe wethula ingcwele liphefumule lwenguNkulunkulu. Ukuze lithi nalifika balelithi lilethe ukuphila. Baba wethula ingcwele siyabonga ngenkosi ngalo. Kuthi namuhla uNkulunkulu usasesihlisela lona babe wethula ingcwele. Uyasakha babe ngalo. Wena babe impilo lethu ibe ngcono kunakuqala. Uyakhanyisa Nkosi etinhlitweni tethu ngalo uNkulunkulu. Uyaqinisa Nkosi nemajolo lebesacela ngalo Nkosi. Uletha sibindi Nkosi sekukhonta wena njengoNkulunkulu ngalo levi lakho. Baba wethu lengcwele siyatinikela lethi nemcobo Nkosi. Sithi namuhla Nkosi sitibeka ilathini lakho. Sisebente babe ngekuthanda kwakho. Sifundise Nkosi inthando yakho. Lento Nkosi ligcame etinhlitweni tethu uNkulunkulu. Mina sinike ukuthula Nkosi. Phefumulo yethu baba izindle ngalo imini nebusuku. Oh yes Lord. Asebe uNkulunkulu sikwathi Nkosi ngalo. Ibonakalise Nkosi kithi ngegama likaJesu. Sithandazela tembulo Nkosi lenkulu ngegama likaJesu. Sisaliva babe umnyaka wakho umcilise uNkulunkulu. Asalikhuluma baba wethu wena kakhulume nesibindi. Lesibindi lakho boPeter bake balikhuluma Nkosi. Bamukela sibindi kuwe. Noma bebasekhushweni lokukhulu uNkulunkulu. Kodwa balikhuluma kwaphila nabanengi. Nathi Nkosi lisakhulunywa namhlanje siyanikela babe ngemphefumulo yethu siphilise mfana lethu. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lord, your way to be praised. Lord, your way to be praised. Lord, your way to be praised. You deserve the praise, my Lord. Lord, your way to be praised. Lord, your way to be praised. Lord,
Jesu. Livla uNkulunkulu ukhuluma ukuthi wakuli suku noma kungumnyaka noma kusikhathi sekugubha kwelisuku lePhasika njengokwelisiko lemaJuda. Livla uNkulunkulu lithi kwakungumbuthano lokade bewendeke eJerusalema kanye ngeminyaka egameni laJesu. Livla uNkulunkulu lithi batali baJesu kanye nabo bonke bazalwa noma kube sive saseJerusalema saba sive lesiyabo ethempelini eJerusalema kuyagubha lisuku lePhasika egameni laJesu kanye naJesu abekhona kulelo Phasika egameni leNkosi. So now livla uNkulunkulu liyaku-emphasize lokho ukuthi sathi ukuthi naJesu umphana nebekade aneminyaka le12 abekhona. And now the Bible lithi awumane uqhubeke nomkhosi lomdala lokugujiwe eJerusalem. The Bible lithi bathi sebajika bonke abantu sebabuyela emva emakhaya. The Bible lithi batali baJesu sebahambe ibanga lelizwe lelingangelanga bathi nabaqalaka Jesu banambona. The Bible lithi ekucabangeni kwabo bathi kumbe uhamba namothaka yakhe asesiqhubeke siqhubeke kumbe ukhona uhamba nathi. Livla uNkulunkulu lithi ebeni badiscover ukuthi akekho namothaka yakhe. Livla uNkulunkulu lithi base bayakhathalela sebayaqalekela manje sebayajika bayofuna Jesu lo sele eJerusalema lebekade bahamba bangabala ukuthi bahamba naye. So now livla uNkulunkulu lithi nabafika eJerusalema bamkhanza ahlebile tibonza ngetempeli ahlebile abobhishapi ahlebile abapristi beholo egameni laJesu. Lithi livla uNkulunkulu abebalalela ababuta bize ukuthi abaphendula ngenkulumo noma ngemagama laqinile. Livla uNkulunkulu lithi nabafika kuye bamkhanza Jesu ahlebile etempelini bafike bathi mfanani kodwa usiletheleleki lolu sizo lolukhulu kangaka thina nababe wakho sesikhathatekile Solomon sifunana nawe. Livla uNkulunkulu lithi wabaphendula wathi ningifunelani ngoba mina ngenda umsebenzi wababa. My topic of today is standards. Ungahambi Jesu aseleke. Ungahambi na Jesu loseleke. Asibona ukuthi bona eJerusalem. Asibona ukuthi bona ikhathe shalom ushunyayela. Asibona ukuthi bona yokuthindana naye rubbing shoulders with him. But once you begin a journey, ungaqali kuhamba Jesu angekho. Luhambo lulaba successful emzalwaneni wonke umuntu ophatha ibito kaNkulunkulu umuntu lekathi nakaqalekela kuhamba ahambe na Jesu phakathi kwakhe. Bazalwane labatawunqoba kule 21st century lapho ivangeli selifashion lapho ivangeli seliguquliwe lashuka kodwa bazalwane labatawukhona kunqoba kulolu hambo labahamba na Jesu in their lives. Laze laba khona leliphutha ngokuthi Jesu wakho abe Jesu utawuhlala ebandleni. Laze laba khona leliphutha ukuthi Jesu wakho utawuhlala kumfundisi wakho. You are in a bed lakhona ungalakikhali khona ungalimala ugwazeke noma ngakunini because I'll see you protected. You are not covered by the Jesus whom you claim to be your father. Ungahambi na Jesu asele ngemuva. Kule tikhathi lesiphila kito siphile tikhathi lakhona wonke umuntu nawuthi uyamsola ngelivla uNkulunkulu ngekwesenteko lasentako athi uyangihlulela mfundisi ungisola because nami ngiyakholwa. Kule tikhathi lakhona bonke abantu abakufuni kuphenduka etigentabo etoleni tabo bonke abantu bathi nami ngiyakholwa nami uNkulunkulu ukhulumile. Tikhathi lakhona abantu banga-admit ngokuthi uyathi impilo yakho ayisasiyo njengakuqala athi uPaul Paul maGalatia namanye sembani losanloyile. Kule tikhathi tanamuhla noma kubuta lokho ungaba umuntu lokadibana nemagama labathi aqinile ngokuthi usisolani mfundisi uboneni mfundisi yilo ibonile yini masuya sehlulela sitawuthatha tukomanda tusiphume because lo lokhuluma
Uma sowehlulela livila uNkulunkulu uthi into kwehlulela masifakaze uyasehlulela ukuthi umuntu usale nelibandla lakho. Kuleti khathi talamuhla abantu abafuni ukukhunjulwa Jesu wabolosele ethembelini egameni laJesu. Bakutshela ukuthi Jesu wamsolo hamba naye akisiboni isimo sokuthi ungakutshela ukuthi angiphenduke into lentando egameni laJesu oyenza amphulele bathandela kuleti khathi talamuhla abantu abafuni ukubuka usho nabe spiritual lifestyle. Because lempilo labayiphilayo bacabanga ukuthi bayiphila Jesu but they are living it outside Jesus. Bona bathi unathi phakathi kwethu sihamba naye esiyabuza kanti beba the heat of the moment nabahlangene basaba but nabaphuma Jesu akabalandzeli. Diphathi lesiphila into leli la ukhona wonke umuntu uklema ukuthi Jesu wami ukhona uphakathi kwabo. Sadikhathi la khona bonke abantu bathi shaso bathi angizini lutho lemuntu. Angizini ngisho nemthandaziswa. Ni right nje because I feel him is in my life. Lithi lebi la uNkulunkulu beba cabanga ngokuthi ubonthanga ya. But only to find beba hamba bodwa. Ungaqali lo hamba Jesu akhe. It's very dangerous for a believer ukuthi aqale uhambo and kube uhambo la insana ukuthi uhambo lubhekise ezulwini but aqale Jesu angekho. Kunenkinga bathandekayo nangabe utaliphatha ligama lakhe bese yena akasabi lomkhumbulo impilo yakhe. Ngokuba letimo natishaya kufuna kifike lithi siyambona babegamini nawo uyasho ukuthi ngeligama la Jesu phumani bese lamadimoni ayedlulela kubona babegamini ambone Jesu phakathi kwabo kuze amadimoni akhone ukuobheya ngeauthority ekhuluma. Kungabi njengamadodana kaStephen lakhotha Jesu longekho kubo. We've got a big problem whereby people, they think they are preaching with him, they think they are singing with him, they think they are doing all activities with him, but then they're outside Jesus. But then they're bahamba bodwa. But then they're bakitha bodwa. We God kuhamba na Jesu aselemuva. It's a habit of this 21st century. Lapho na sonke lokuhlangene sonke siyobona sonke sisenzisile but emakhaya emibango yemisebenzi sesikulesinye simo. That's a sign ukuthi Jesu wakho usamthembele. Jesu wakho akahambi nawe. That's a sign. Kulomunye amazathi ukuthi kwenziwa ukuthi babesibani akashintshi. It is because ukhuluma ngayo but la khuluma ngayo akaphinde phakathi kwakhe. Ukhuluma ngayo. Uthi manje masila lokukhanya kwamasiko Johana. Lokho ngisebe. Uthi abe ukukhuluma lokukhanya but lokukhanya kungasuke yena. In these nowadays of the living, siphila letikhathi lakhona wonke umuntu lokukhanya uyakhona ukukhuluma. Uyakhona uku-addressa. Uyakhona ukufundzisa. But lokukhanya kuphakathi kwakhe. Uthi angafundzisa kahle sive ukuthi lento kuyibeke kahle. Nasathi sesifuna imilo yakhe sikhanza ukuthi lolo lebakayifundisa isele emabhayibhelini akhe nakuma-notebook akhe ekhaya. Nasumkhanza in the community. Umkhanza umuntu ohlukile kunawenza kufundisa. Siphila letikhathi letibuhlungu lakhona wonke umuntu nya abafuni ukutshelwa ngesono sakhe. Uthi Jesu nilihlukela ngakho sizemzini wabani. Ndikulelinye asi lemino sisile. Kulidla kulo. Lokuthi lekuvete lokuthi Jesu abe ngumntwana. Lize lekuvete ukuthi abe na 12 years. So now when you start with number 12, number 12 ufuna kusebenza njenga number 7. Uphelela kuhlangana kwempilo. Number 12.
nakuhlangana nje 12 ewashini lakho kuhlangana nje 12 uye uthi isuku selihambile or seliphethe 12 wasebusuku la kuqala khona musa na 12 wasemini la kuqala khona inzambama yonke into nayiqale ku0 ifika ku12 ifika ekuphelezeni egameni laJesu bese uthi number 7 is a perfection number. The perfection number with the rest in number 7 but number 12 la khona konke siyaphelele sekubuye konke ngaboloni nawuthatha umnanga lefla ngoLunkulunkulu number 12 isebenza ngendlela eqalile efina kulo iBhayibheli lapho litshela ukuthi incwadi ya Revelation lithi kule temple kunemihube makube kunemasango la 12 ufuna umnanga lo 12 iBhayibheli lapho litshela ukuthi Jesu bafunzi bakhe laba khetha nakaqala ukusebenza eba u12 iBhayibheli lapho litshela ukuthi bantwana baJehova beba nebakesa beba u12 kwendela u12 ukhomba ukuthi sekuphelele sekaqala kusengene iBhayibheli lapho litshela ukuthi Moses went at the altar wabeka ematshi lamb 12 representing the 12 tribes kwendela ka12 ayisambe kayi ka12 12 nalisike Jesu naye Jesu abe neminyaka lo 12 bathanda ngumntana womntana sinebantwana siyabantu ukuthi kuba nenkungu bathi bakaze bafike ku12 kaba bangafika ku12 bangafika ku12 sebanemqondo ukuthi sebangena ku teenager kulenye level amen ngisasekhuluma ngalo kumngane ke lo 12 ya behavior ne character ke seshintshile from 11 to 6 bekasolana kudifathi wafika ku12 seqala kuhlukana so can't be discovered or not way uthi ke abantu ngabe siyajula lapho 12 ukuthi sekunento endakala bana 12 so lo 12 waJesu ayivina kulo bese kusho ukuthi bekasafika esigabeni sekuphelela lekupheliswa ukuthi sangaqala umsebenzi waNkulunkulu athunyelwa vale bagama JeSu at the age of 12 uthi ngimfunela ngoba ngisemsebenzini wakho at 12 yasebenza at 12 we are preaching at 12 we are worshiping at 12 you are praying you are intercessor at 12 Isaiah ngithi-ke bathandekayo sibatala ukuthi labantu abethu sinobayelele sinawe ngoba sesebancane at the age of 12 they can do great exploits at the age of 12 amen yes hayi sesemncane mfundisi sakubelekelela niyathandaza noma niyifemini sithandaza nje namake noma kumela babo labantu abasesebancane kusamnadile ukuthi nje usiye sikutshela ukuthi kanje kamera no you are destroying the child. The age ya 12, the age la kufuna kona ukuthi sale uba umntana ophethe speaking isegcina nehamela yokugcina. Sale manje ihlanganisa le ngokuthi nyalo nomntana ana 12 asathana so tamdekela lomunye lokuhlukile kulanga lesikhathi beka 11 to 6. So laqala manje afuna ukumtwista ingqondo because ingqondo yakhe seyibamba manje ngalokukhaliphayo at the age of 12. Nalento yethu lesibakholwa ke lapho nasifike khona senabangana bonana sabenda abangani bethu asikakhona ukuthi sisi lesigaba satholuka sifike siqinise khona sandla uthi umuntu odlala ebusuku la uthi lobuya uye ebusuku ekhaya nebangani bakho sengiyakukhethela ngizafuna ukudunyela abantu abamakhelwa because la kuno 12 bathandeka umuntu la kwelithini you can never minus. Why when at the age of 12? Wakulelwa lomunye. At the age of 12. Wakuleliswa lomunye under 15.
emehlweni ami ebusheni bami ngakubona nami. So ungayithathi kancane umnyaka wothobisa, umnyaka wothobisa mula khona sekuqale khona lizima leseligijima ukuthi soyabona umuntu teenager qhubeka abe azafika ku-adult stage, because la ku-12 years ila khona Sathane athi khona lo mntana sohlukanisile lize ongakabona sohlukanisile. So Jesu lapha uNkulunkulu because bekade ukuthi ngikunike Maria na Josepha for sikhashana lesingaka 0 to 11 years, but at 12 years ufuna sale bakudede ngoba sosemsebenzini ngoba lithi ke iBhayibheli uqhubeka nalo lithi Maria wakugcina enhlitweni yakhe lo akukubanga abanga into labona ngomntana wathi out of end, but lithi wandela ngokubathi lapho ukuthi nimfune mose ngisemsebenzini, lithi Maria wakugcina enhlitweni yakhe lo. So now the question is, ukugcina Maria lokusala sembonelini ukuthi ugcinele ini, and as ugcinile sembonelini ukuthi sokuyeke. iBhayibheli lamulethe esefathini yaJohn chapter 2 emshadweni wasekhaya bekumenyule Jesu naye abekhona. iBhayibheli lithi kwasempela uwayini kaba. iBhayibheli lithi Maria, because Maria abegcine ini aningi. Maria abegcine ku chapter 2 verse 41 down agcine ukuthi lo mntwana kunento lamutshela ngana 12 years njengoba nje asabove 30 years egameni laJesu sekuyeka ukuthi sekunesimo lesathi sizinga kwendeke into leti super leti supreme leti extraordinary niba kwazi ukuthi kumele umntwana kube kwendlela yena because wamtshela into leyayisiza ana 12 years wathi usemsebenzini wabani sebaphelelele wayini ndodana yami sebaphelelele wayini yami uthi Jesu umthithela isikhathi sami singakafiki egameni laJesu. Jesu akaphikisi ukuthi Maria nabona kuhlela kona ngeke aboyini but ukhale ngesikhathi singakafiki. So Maria wa-approach Jesu because of kwakukhona into yakayigcinile esikhathini sakhe sekuphila kwakhe emntwaneni ana 20 years. So Maria kuphila kuba ngumake lotawupheke kuqala ukuthi usasemnana waphila ngale verse le wagcina wabona ukuthi no lana nje asalemnana lokuthi uyaqhubeka uyadla uyaphatha phathi sekubonile ukuthi nakulokhuleka ingilosi kaphili ngale chapter 1 holokha ukuthi uyawukhulelwa kwamoya egameni laJesu lo yokukhulelayo akusuko kwenyama but kwamoya and uyaba yisiso yevelonke uyimvodzana yaNkulunkulu lakhulelwa wena. iBhayibheli lithi Maria wabuza wathi utaboneka kanjani lokho kimi ngoba ngingahlangana nendoda, lithi asamchazisela waza sothi mina ngiyingcebo yakho akwendeke kimi njengekusho kwakho. Jesu akwendeke kimi njengekusho kwakho wasala saphikisa. So ke Maria uyabuya nokuthi kahle lapha angaphansi izulu angakhulelwa but izulu likhulele mina. Maria wa understand ingakho Maria akabanga umuntu lesimkhaza kweBhayibheli arekhode njengomuntu lavimba icebo laJesu because bathandekayo Maria understood ukuthi Jesu utele utawusinzisa umhlaba and naye and wa understand ukuthi yena angMaria akusuke ufuna asinzise Jesu. Angiphinze lapha Maria kulo chapter 2 lesifunda ngayo wavuleka again wakhumbutela ukuthi ngoba kahle phela namtshela lo chapter 1 vele lo ngokusinzisi udivilo lethu labekhathi ngini asenime lokuba protective ize ngibe beyond ngakhala sengibamba icebo lasibakathi ingakho waseso yakhweshe endleleni ya 12 years wazo zohamba icele lithi leBhayibheli lamthuka lithi Jesu wajika nabo wajika lithi iBhayibheli wajika nabo lo mntwana wahamba wayoditho waqhubeka waditho waqhubeka waphizana Maria lakhe but Maria iBhayibheli lithi kukhona kugcina ehlitweni yakhe egameni laJesu. So kama sasa ngifuna sokuthanda kunetilo olukula endawo dibuleke singatigcini ehlitweni yakhe kuthi nasefika isikhathi sephelela wayini sehluleke kurefresa sami because sikufika ikhathi kwani wayini kude into besiyidini
kule ikhathi esiphila kizo kuthina ngithi ungahambi Jesu wakho angekho ufuna ukuthi nakufika isikhathi sephela lo wayini ube umuntu Jesu lodudane nawe Maria akaphumanga kulo mcimbi oyomlanza emaleni but wathi shelele wamthola adude wafika wakhuluma kuye indzaba lebekathi besiyikho indzaba yavele yalakeka. I want us to go to the same gospel lapho neBhayibheli likhuluma ngokuthi bafunzi bakhe bebasesikebheni bagwedla bawela kwayo. IBhayibheli lithi na Jesu abekho praise God ukuthi abekhona lize abedilalisile cause iBhayibheli lithi akadeli akalali lize abeshayela zokulele but abekhona. Kunento ke lemfuna ukuphathanelayo siyifunze ngaJesu njengoba Maria asibonakalise ukuthi wase so back over kulo mntwana lona 12 years ngoba wase so yabona ukuthi akungeke unakhuluma and nalabafunzi noma kumele abaphathi benkolo bamangala ukuthi lo nakho lo sosiphethe nemibuthi lemiyabona sikayiphenduli uyithathaphi imibuthi leyinika Maria wakhayila ukuthi nangembala kuyaqwaliseka kwa chapter 1 ukukhuleka kimi uLuka ukuthi indodana yami ngiyiphethe. So ke Maria wasesokona ke ukuphila nemntwana loMjesu ngendlela yephethini yasezulwini. So ngifuna ke sinake naphathana. So ke nangabe utaba ngumuntu lo umbonya kwesaba uthi manje uzocabanga ukuthi wena Jesu ngamsinzisa uyikhethelele. I want to come to this one. IBhayibheli lithi labafunzi nakugele makakasi bawazama makakasi wakhokha bawazama Jesu ukhona base abahluleka babonze makakasi ayasigwabisa sikele base Jesu bamvusa bathi vuka udaze ufe ungakabona bebamvusele ukuthulisa lesimo but bebamvusela ukuthi angaze afe angakabona. That is the mistake lesiyendile sithi Jesu singayihamba naye but kuthena kufika timo sibaleke naye Jesu aguduka phakathi kwethu because of fear, because of not the understanding of what the gospel of God is a complete gospel, it's a complete salvation. I showed you that is called you will live the whole of the who Christ Jesus who called the world who pelela so now if you have a this Jesu aselemuva udaba neki na uhamba lapho Jesu angekho. It once happened emadodana amabili incwadi yaLuka belaya eMaus nalahamba abehamba angenaye Jesu because of bebakhuluma ngaye ithi iBhayibheli wathi sonze dabuka wase uhambisana naye literally la nkulunkulu incwadi yaAmos bangahamba ingababili bangakavumelana. Why Jesus assumes it is because they were talking about him, they were concerned about Seba Anje, Seba Lafege, Seba Felwe. Now the Bible says as how is an anabo beba to put so in their midst. The Bible says that Seba feel that Seba corner, Jesus was shining to you. But Seba and about Uya, Utosha Nat, Sewushwi, put Sewumia. Because of time, sikubone kuhlwa sikubone kumnyama phathi sibe nepride yokumbiki Jesu. Kwesinye isikhathi lokuhlwa kumnyama kusifikela kusinqobe because of Jesu wathi kusala la shalom. Naso uma sesihamba sesivanale. Lisi iBhayibheli wase uyabuya Jesu wathatha simo wasubusisa wasihlephula wabanika the minute basidla lisi iBhayibheli emehlo abo akhala. Pastor, oh, why? Because lu humble luna Jesu. Luna Jesu kona kune bukhanya. Luna Jesu kona kune provision. Awutageni na una Jesu. Pila imile yohamba na Jesu, you will be prosperous because luna Jesu kona kune provision. Hallelujah. So the Bible ikhuluma ngokuthi Jesu nakatithoba wakubeka waphila phansi kwesandla saBarini. IBhayibheli lakhuluma ukuthi asimsinzisi Jesu thina. Kunganeni bathandekayo impilo yethu siva kwazi ukuthi sisinzisa Jesu siyambambisa ngathi we are doing the wrong thing.
sisendiswa ngusathane uvimba icebo lasimakaze kaJesu emhlabeni. Jesu emhlabeni abentele ukuthi awusinzisa live njengoba alisinzisa. Hayi ukuthi thina sitosindisa yini. It happened ukuthi bete batomfuna Jesu bese wakhuluma yena. Uthi Jesu esifikile lesikhathi ukuthi kubuyele emuva manje. Nihambe kuzane umuntu yonikelwa ibethelwe ife sibebe babamene. Bafundi bakhe bakwana ukuthi Peter nakatheni kuwe Nkosi lo. Bible ithi Jesu wathi suka sathane kimi usitsikabele. Ukaneni bathandekayo siva ngazuthi ufuna Jesu simvikele. Kanti sesiphethwe umoya wesaba lithi iBhayibheli umoya wesaba uqhamuka kuSathane. Nabe wehlulwa kwesaba uze ubale ngoba unasemva but ukholwa uJesu ucela ukuthi una Jesu phakathi kwakho. Kunenkingi. So say it Jesu. You are alone because wonke umuntulohlasela kwesaba uze umnqobe lokho ukuthi Jesu akekho phakathi kwakhe. Ingakho umhlabela athi masengasajiswa yimuntu ngoba siyahamba endleleni Nkosi nayo iyakhala. Ikhaya njengemini. It happened ukuthi Jesu bamkhanze nabamkhanze same Peter ukhokha inkemba trying to save Jesus. Then Jesus came to save the whole world, including Peter and Kemba. Wachuba yokudlela yesipila sembathi. Ngifuna besawuthandisa. Luyinkonde luhambo lolwana Jesu. Umzalo ongana Jesu akakhuteke. Umzalo ongana Jesu akaluseke. Umzalo ongana Jesu ubabethe isimilo semhlaba. Akathi khuluma lezinto ngathi lengo lemele ukuthi sive beyond the eloquence yakhe. Asibona siva ifakala. I want us to pray. Incwadi yaLuka Masila chapter 11 verse 20 noma bala 24. Bese siyathandaza. Egameni laJesu. Sesiyathandaza. Thank you Holy Spirit. Ungahamba Jesu ake. Luka chapter 11 verse 20 umthatha Luka 24. Siyathandaza. Hallelujah. Yes. Luka chapter 11 verse 20. Pastor sihloko lesithi Jesu na Beelzebul. Hallelujah. Verse 20. God nangabe chapter 11 or maybe verse 20. Maybe chapter 11 verse 20. Imithi lengakholwa lebe ingakholwa sihloko. Hallelujah. Sihloko sithi imithi lebe ingakholwa. Yes. Jesu wasewuqala kusola. Kusola emadolobha. Lekwakwenteke kuwo imisebenzi yakhe emandla leminyenti ngobe abengaphenduki wathi ngeke ukuthi asamfunda lo 21 bese uyavuka lokuthongolo sekubambile bese soyabambisana nazo uma sesifuna kuthanda sathanza ntuka lamavi lakhe egameni laJesu funda verse 24 ethi 21 wathi maye kuwe Khorazini maye nakuwe Bethsaida ngoba kube lemisebenzi yemandla lebeyendeke kini beyendeke eThire naseSidoni ngabe kade badithela ngemlotha embathe masamba bakhombisa kuphenduka maye kuwe Khorazini maye nakuwe Bethsaida ngoba kube lemisebenzi yemandla lebeyendeka kini beyendeke eThire naseSidoni ngabe kade badithela ngemlotha babhathe masamba. It's something that the Holy Spirit has reminded me ukuthi emalangeni ami ekuyikhonda inkosi ngiyikhontela endzaweni yaseShalom la khona kude great men of God to preach and minister the word so powerful and mighty. Kepha Solomon mine Khorazini Solomon mine Bethsaida angikaze ngibe moved and revived egameni laJesu ngabo bonke uNkulunkulu labathume ukuthi abente batokuthulela kini maye kimi mine kuyawuze kube kunini Solomon ukuleli zinga lokile bekuyikhonda inkosi kuyawuze kube nini Solomon uhamba ngale pace ohamba ngayo egameni laJesu because lisile livi kaNkulunkulu wena uyaba west kwengana iThire neSidoni kubeka mamasile sathandaza 22 ashumayele babengabulise siyafana kepha nithikini kuyawuba ngcono kuyo iThire neSidoni kunakini ngelilanga lekwehlulela nawe ke Kaphanawume ucabanga
Sodoma, isebenze yemandla. Now you understand this. Now the Bible lithatha into leyendeke ebandleni laNkulunkulu ethapena home leKhorazini neBethsaida. There were giant cities egameni laJesu ebekade bekasondelene kwaphela. The Bible lithi egameni laJesu lento yaNkulunkulu lebekade beyenteka imangaliso ukuthi ngabe bashinda kuphila kwabo. Lithi iSodoma into lebekade inembubi lobutaki lobudile. Lithi iSodoma yiyo leyoba ngcono kunalamadolobha nabathandekayo. Akumaze kuthiwe maye indzawo maye mahedeni egameni laJesu ngiyo leyoba ngcono kuneshalo because ayifuni kuguquka. Ibandla laKristu alifuni imphenduko. Ibandla laKristu alifuni ukushintsha. Asinaze sikhomelishe nebantu aba-outside the salvation. Fuza makeza uthandaza. Ucabanga ukuthi uyawuphakaniselwa ezulwini yini? Uyakwehlisela endzaweni yalabafile. Yes. Ngobe kubeliwe eSodoma